सक्सेस मिलती है, पैसे आपके पास होते हैं, एक अच्छा घर होता है आपके पास, जब ये सारी चीज़ें मिलने के बाद जब आपको शांति नहीं मिलती तो कोई फायदा नहीं है। इतना कुछ कमा के, नाम कमा के, पैसे कमा के, शांति नहीं थी। Rethena le ringnu na ling tam takin nam thluk tumin voi tam tak nuai ma se beidongin atlu sop tu mai lawa be se na mei si te ro te in anuna eng aron chu ve te ta chu eng te ro te chu in ham pur zelin larna le lotlin na lamari abuk num sa jok abuat sa isaka ma se chu huna khosak chu zo lowin zuboya salbein om pa ta a chu mai ni lowin chung kwa har satna na men lowin atlak bok bok ngen dan pui thei tur pathian sang sang a hawa dan pui thei tu pathian dik tak amu nuwa ero anun adanga kovel thil song zong chu amang thata mi mai ani Johny liver hi aming khelo poina mel tal hi chu kan khede uvek o me Bollywood actor ni in afiam tu thiam na hi alarna chan kan di theyang chu India rama stand up comedian kan nei masak per ta zinga mi ani bok Filmfare Award ta voice song pathum lai nominee ani to a henga tang hian voi ni award da dong to kum sanga ko somriat pali atang khan film industry a ajin kong jo zo tana film za thum chuanga island to nge ani entertainment ko vela chuan lo tlingin sum la lut nem le ma se anun tak lama ero chuan zumol ve mai ani thunga ni tin zoom khat le chan ve a in zia a in lo chuan na satakin zuina thingle thina chu chuan an nu pa in kar po ati boi chang atam hle ani chu mai ni loin vandoi thak takin afa pa ngonga chor tumor a oma chu chor la chu nerve ne na in vial tlat ani boxi nerve pakhat lek po ti pal thil thu liewin ti cheta se atak sa vei lam zong chu azeng ngal mai don ti na ani doctor sang te panin an thuron ang te chu an ti lo thing zela ma se kum ni avei nu po chuan a hong chor om chuan zia om ni reng anei thei chu onawa sa ko rang pui thiam te panin ti tura an ti ang te po an ti zela engma mason na om lo wangin astrologer te hial po an ta zela an fa panei chuna ni miau awangin mi in chu atha chumi chu pan ro an ti zong chu an pan kim thokat tak khop mai ma se ma son na lam reng mu tur om si lo awangin beidong ngoi an ani chu tiang bo ruak rip takara chuan hoi thoven tula an re da wangin USA lama chung kuin an zin thovenga Pathian ni lo thlen chuan anin khom ve a pastor chuan an fa pa ngonga chor tumor om chu amuin New Year ka roiro chuta chuan Sloan Catering Hospital oma chumi huna chuan damna changang Pathian ni ti dam don ani ati da chuai maya chu hospital that thu emo doctor thokte an thiam thu emo asoi haulo Pathian in ati dam tur thu huai taka asoi awang chuan Johny de nu paril hu chu ane hle maya Pathian ni ati dam ngei po an be sei em ani an nu pa chuan zaitir tu nge ni anga zaitir lo tu ni ang ti thua anin ron tu na chu ti mek lai chuan Johny chu thing Pathian hena atong try ta a lalpa ka fa patan hian operation kan ti don nge don lo khonga in min thut ro ati so rol chuan ka fa pa operation chu ti nge yang che lau su la zam hek su om pui tlat ton che lo ti o areta tlat mai le makpo ati hle ani thil sual tam tak tia zungol ve mai tong rai na Pathian ni na ngai thak saka chang du chu ro pui ati in mak ati hle a ti chuan tong rai zo chuan anu pui nge na chuan o ka ria operation hi kan ti nge turani an ti chuan anu pui po chuan rem ma lo ti puya operation ki tu chuan anin bu se ta ani in zai ni chu alo kheng ta a darkar thum zet in zaina pindan doctor ten afapa an boi pui lai chuan Johny te nu pa chuan laule zam tak chungin pona an lo ma ka doctor ten an ti sual pal lau chuan
atak sa vei lam zong a zeng emo amitin khua amu thei to don lo ani ti chu an chiang em ani chutia zam le thlabar taka anom mek lai chuan in zaina pin dan chu ron in hongin an fapa chu tam takin aron chu ka akut chung pui veilam ngei chu chong va in ka pa ka thae ka thatak sedani aron ti mai chu Johny tu nu pa lom na so san tu che chu i riat thiam pui mai a fapa in dam na chan ni atang chuan Johny liver nun po chu ain thak dang lam ve nga ra zu le mai zir ati thin chu aban san nga la chu mai ni lowin tong kam bol ro tak aman thin te po chu aban san ta ani ni tina zu khat le achan ve in thin mai zel bom li zu zi thin ani awangin anun in thak dang lam nu a po har sak na atok na sa leha chu huna po chuan pathian he na ne thei durin chakna atila a ne ta zel ani larna lo thin na le hausak na tlanga po chungri la thlamuan na le hlimna anei lo thu le midang tinuya hlim thin tu khan chungri la hlimna anei lo ziate asoya isua anei nuwa chuan asum lak lu tlem zong ma se thlamuan na le hlimna anei thu wa takin asoi ani Reverend Vana zuwa ta chuan mishing thin nuwa hian ruak pakhat awma chu mun ruak lu khat tu chu Isu Krista ania Isu Krista ina lu kha ma chu mishing hian anam chung zongin azong ngar thin ani anam tia kan thin nung ruak lu khat tu hian Isu ani lo thil dang kan zong ngara ma se kan zon na mun adik lo wangin a then chuan kan dam lai in kan hu man ro pha reng ani